Voilà, et assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV téléspectateur ɓe fof salminama mo kala ka woni e mo kala kadi ka wontiri minni assalamu alaikum e moɗon wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh. Hande kadi en hewti ka émission men Ndaro Yiɗa jeudi jeɗen fof 22h joni haray ɗon andi foppu no nangi Jama TV habbi DJ Bella Joli ko honɗum addanta ɓe ko weeli e ko foti ɗon andi télévision ko fimum ko ɗo salmintenira e men ɓen e babira e men ɓen e bappira e men ɓen e kotira e men ɓen e kala moɗoɗa hoorema en général Allah no tawi ko satte hoore mum yo Allah ɗon ɗon ittanmo e hoore cam moƴƴere o wonta no wondiri no konna activité ji makko. Jama TV ɗon andi toujours émission jiɗi no heewi nder ga kono noon émission ji suɓaɗe ɗi gadi ko ɗiɗo nda émission moyne Ndaro Yiɗa hawtiren Fouta e laaɓa e poye noon saison 3 no arde padde lendi aro so Allah jaaɓi haray wulay kay ɓuri ko wowi wulde kon ɓayɗon andi naafi wonɓe gaɓen no wodi koɓe hulata haray wode tan koɓe hersata kono ko hulata kon ɗum ɗon woɗɗinoke men neeɓi en salmini jamma on fop en accali hay e goto en wi association ji ɗin fop séréji ɗin fop mawɓe ɓen fof moko baɓɓen fase mawɗo no wodi moko ba kay no wodi en salmini kadi moko baɓɓen salmine noon kadi mawɓen par ce que mawɓen no iwa ka mawɗo yagal ya ka moko ba yagal ɗon kadi en salmini ɓen ɗon salminen jama yawɓe makka ɓen fof hikka e ɗon andi hikka monsieur Wuri Calere joni woni alaji Wuri joni woni alaji Wuri président conseil en woni alajiɓe ceerno Boubacar Matakaw Koubiya ɓe ni alhaji kamɓe kadi ɓe woni alajiɓe par ce que ɓe yawno makka alhamdoulillahi haray en weltanike e moƴƴa weltanike Allah par ce que ɗon andi ko woni wo ko woni ko fodore nden makka inchallah dans 2 ans 3 ans gadi haray ko min yeeyi toon ɓe nammi alaji Bella Joli haray mi salmini jama on noon wota goto fof waɗu sikku sakka min on mi hajji e ɗe balɗe simi mayali si Allahu lan ɗon jaaɓi mi yahay hajju mi arta par ce que no foti no laaɓa e salminen Kaba Sangareya ñande o na Bella mi dara émission ma o katalan dédicace big up à monsieur Kaba Sangareya Baldele boss kan kadi salminama hande no wodi piji buy ko yewte musique on ɗuɗata par ce que ɗon andi fewndo lagine kamen il faut que yewten fi ɗum ɗon jama on woɓɓe fuɗɗike weltanade Dumbuya il faut que yewten fi ɗum sa a interpelli a iwɓe lagine ari ɓen ɓenna wo Dumbuya no gollude min ɗon mi anda ko no Dumbuya woni golde ɓaynan film no gasa peut-être sen jonni numéro téléphone on woda e iwɓe lagine nodduɓe yewta en ko honɗum e honɗum Dumbuya woni wadde lagine fewn ɗo ko ɓuri e moƴƴude e guinéenɓe ɓen kon par ce que ko ɗum toriɗen Allah ko lanɗo laamiɗo wo yo Allah yo waɗu ko ɓuri moƴƴude e guinéen ɓen kon leydi licenciel kandinɗo no yahude ñande wo ñande bato gara e fi mayri o bekana ɓaydi partout e adnal on leydi men ndi no yahude kono noon ko yimɓe ɓen arriéri seeɗa yimɓe ɓen kadi no yalti no dispersé e pays ji heddi ɗin acci pays mum lagine pays mum nantal on hara en torki jama on fof mo kala no wawiri wono wawiri no heɓirɗa wo ka wonɗa toon wawa hewde kama waɗa goɗɗo waɗa batte ko fanɗi wo pour an ka wonɗa ɗon si boni hara no wodi ko hewtoya yo Allah danduta ko leydi wuli kammu ngu ƴawata ko halaka yaha ɗon haray marsali musidɓe e wonɓe darde Jama TV émission Ndaro Yiɗa salminen Kajjatu yeeyo futti kata ko marché Wakam kanko e modi makko e client makko ɓen fof Kajjatu futti mi rewa ɗon mi cantamo en salminimo en weltanike mo moƴƴa par ce que kanko ko fansi jo ko fidèle jo ka auditrice ka télévision men o jotto ndara télé on no welamo mi salminima e ɓiɓɓe ma ɓen e miñamma e modima e famille ma on fof e client ma kala ñama o futti voilà e ɓe ñamata futti ɓen fara en torke fof yara ñama futti hara futti o lanna heña salminen kadi Matar mo anda ma ka buttiki ɗon o woni kan kadi o ndara e Jama TV ka page Facebook Boubacar wonɗo ambassade Guinée wonɓe walitade jama on fi carte consulaire ji ɗin kadi ɓen kadi salminama wonɓe kadi noon e fallude ɓen kadi ɓe salminama ɓe accu fallugol ɓe walla haray en weltanike ɓe moƴƴa voilà salminen le président de l'alliance de la sous-région monsieur Thiamala Bari Bantignel e ɓiɗɗo gorko mo ronkata o siccanta guinéen ɓe ɓen
hara en salmini be moƴƴa kaɓe tooli wo kamɓe ɓe gure maɓɓe nden fof kat surtout ma premier dame amen on Safiatou madame Bari Safiatou Camara madame Bari kamɓe kadi vraiment kamɓe président maral ɓe wakkili moƴƴa sonna ɓen qu'alliance de la sous-région salminen Hadja Thio Diallo kan kadi vraiment mo effort me yi réunion ɗin puis vraiment merci beaucoup kala arɓe adhéri qu'alliance de la sous-région joni noon sonna ɓen ɓuuri worɓen ɗuɗude dey wattane hila voilà neɓata ronte jombi tato watti e mo mari o wona nayo kisande wote hara ɓurtali saria wali wa wurgiɗo jama salminen kanko Jumayatu kan kadi salmina yewo ceke e Hadja Duusu kadi salminama depuis Rebos Mamadou Binta ɓe fof ɓe salminama ko sinuwani yaafo ɗon salminen kadi karamo ko Mamadou Winda Diabo wonɓe ɗo e Wakam kamɓe kadi ɓe salminama no feewi kono ɗo hande en arta taw e clip goto si arten ko capitaine Dumbuya iwɓe lagine ɓen woni wiide himo gollude travaux ji waɗama mi anda ko kabele ko bambeto cimenterie goudronnama lawol boke goudronnama lawol iwgo Konakiri Kindi etc ko ɗum si accident ji no ɗoɗude nodde lan 78 116 82 38 78 116 82 38 arten ga émission ka plateau men par ce que hande ma yewten wonde man tadema caman wi colonel Mamadi Doumbouya no gollude et puis pour la première fois hikka kadi yiwɗe lanɗon déplacé ka mum ye déplacé ka capital ye juuloy ka mum woni kankan waɗi toon Mama Yaaru moƴƴuru lagine pay yurmaɓe ɗen fawi Allah président on wi ka palais Mohamed 5 yey kankan ko toon o juuloy donkin julde donkin ne o waɗi Mama Yaaru kankan nabaya jaman apprécie mo debbo go wulli on debbo ka 10 millions francs guinéen tellement ko wullani Mamadi Doumbouya kon tum ɗon andi en yewta fi o jiwo mo Doumbouya adotno on andi nene jiwon e baba jiwon on andi nene baye makko yaltuno no ɗowti jiwon no dowa wadde je sais pas c'est brevet ko bac ɗowtimo o yehi ka école ɓe arti ɓe naati ɓe waali sundu sumi nene makko baba e makko miyam makko c'est-à-dire fayda famille ɓe rennoɓe fof sumi feƴƴini lutte ɗum nden sumande Mamadi Doumbouya wi wota o jiwo on suno wota jiwo on wonu hay fuy o heɓi baba hari so alano baba moƴƴo o heɓi baba ɓurɓe moƴƴude baba ɓen ko ɗum o surprise mo e ɗe balɗe galle e oto bon ƴettimo en charge acca e yewta finnoga par ce que ko yurmede noon neɗɗo kadi si waɗi hunde nden en tout cas a anday koko moƴƴi kon il faut yewten kadi so waɗi ko moƴƴi ko yewten waɗi ko moƴƴi kon malgré en falaka laamu militaire ko laamu civil faala ɗen voilà hara kadi komo faala ɗen on kadi mo jaman fo yiɗi on kono noon ɓayi haray ko ni woniri ɗon kadi ma reconnise en golle colonel Mamadi Doumbouya ɗen 78 116 82 38 déjà hande mi yiɗa hay musique e émission ngan on kono si jama on jaɓi mi yewti ka téléphone en watta clip passé 13 ans donc passé tagaɗo ko satti o ko satti ko si Allah jaɓi wiyata si Allah jaɓali a waɗata on yi ɗeɗo balɗe tendance bussi waɗi ɗo concert ji no waɗede partout mais Allah waɗi mo kala yalti ewta jam moƴƴere c'est ça golle ko noon hande siko Jama TV tu wonno ara no bele no bungi par ce que wonde ay artano émission ara jamanu ne non ala démission ka ko ɓay ko télé on ko noon tum pourquoi ko ɗum si concurrence no moƴƴi e hunde on faami ka ara e salmina Aissatou Keita kadi depuis Thiaroye kan kadi chargé l'organisation ka rewɓen Aissatou Keita Souleymane fewno ɗo mo laggine mo yendargo mawɓe makko ɓen
kanka do salminama en tant que chargé d'organisation. Aliou Bari buyno landade mo on to mo Aliou Bari no nyama bonga lagine teddungal le mum voilà wara de balde si Allah jabi salmina Mariama ɓeygu makko kanko Aliou Bari depuis Ngor salminen kan kadi Husay Natu walla wiyon Husay Diallo jiwo jodi do kay kadi Thiaroy kanka do salminama moƴƴa salminen Adama depuis Grand Dakar kankadi mo salmina mo yetta et puis mi yetti kadi vraiment Amiri 10 salmina moƴƴa jangay sari 3 e umma watari kamɓe fof ɓe salminama par ce que ɗon andi menen alliance de la sous-région no yaaji no woodi woɓɓe déplace tako ɓe ya concert kono noon ɓe déplace to ɓe yeeto men ko ni guerton ko ni eni guerton merci kadi waɗayɓe conseil ɓen fof e côté no min woniri noon salminen ɓe sonnaɓe men jooɗi ɓe wakama ɗo fof ɓe ka boutique aji kadi salminama daroɓe DJ Bella mi rombay tum ɓe na grand émission ma on no foti vraiment mi salminiɓe goto goto Medina aussi la même chose Grand Silla mécanicien kanko o télé makko ɗo woko télé ɗiɗi o mari ko ɗo télé e France 24 merci Grand Silla mécanicien depuis Medina Dakar salminen kadi Hadja Julde mo colonel kan kadi mo darde émission on Hadja Julde Delaba aussi ɓe darde émission on salminen kadi monsieur Boubacar kan kadi mo darde émission on salminen dal kala wonɗo e darde émission on en artay waɗen clip goto numéro téléphone noon 78 116 82 38 78 116 82 38 may daren clip goto arten ka émission men daroyiɗa e Sayfon Balde ɓernde anden fenanila il faut que ɗon kadi jaman yo andu fewno ɗo c'est artiste jon wona question goɗɗum mais Sayfon ko artiste jo molanaɗo artiste jo mo guinéen fof mo adnallan fof reconnise on yi sorti makko pour la première fois yawgol jeu en France salle mo jonna salle on vraiment salle on plein mi andi noon min salle on naafino janɗi ha mais comme c'est un pays ko pays étranger salle on heewiri noon ɗoñinna pay kum alhamdulillah rabbil alamina et puis ɓe akkeymo kadi akkeya nder labande moƴƴere jaɓɓo ngo ɓe jaɓɓimo ngon par ce que ko jaɓɓo monanɗa hoore ma non artiste jaɓɓorte et puis o yi ko puccu kadi Sayfon naatiri ka salle en tout cas c'est beau no foti ha no laba kadi en tant que ɓiɗɗo guinéen jo et puis kadi pullo tawata sifa ɗi pijimo wadde acca kala falaɗo participe d'émission on 78 watta 116 82 38 78 116 82 38 e yiɗen ɗo ha e 23h so Allah jaaɓi 15 minutes par ce que ko ɗum aray 1 heure temps on timmi winda caabo salminama moƴƴa kamɓe mi yaccino dara ɗon télé on fof ɓe salminama salminen biba voilà Oumou Télémilé merci séjour ɗon Dakar voilà Madame Bari original Aissatou Madame Bari voilà o kadi o salminama moƴƴa haray ko Aissatou woni Madame Bari original voilà salminen mo moƴƴa salminen noon kadi yimɓe ɓe anduɗa hoorema en tout cas bimbi e kikkiɗe ko enen e maɓɓe wondi Billy Boy salminama donc bientôt ara o rewa e ga Jama TV ɗo so Allah jaaɓi salminen DJ Lamzo ɗo andi kangal ko animateur joga fay ko wakkili ko kundara fof no sutenudemo e piiji ɗi woni wadde ni Azaya aussi salminama en tout cas mi andintina e on tum si Allah waɗan on jaɓɓi programme ji ɓuyno arde et concernant alliance de la sous-région inchallah si ɗin ɗon kadi hewti cama on kadi wowlay ɓay ɗon andi DJ Diaw bigo patois donc ara janggo ɗon andi janggo e vendredi 16h fo no dowa fodde Gacetou Keita Thiaro e réunion men on réunion alliance de la sous-région on haran yeggitali donc janggo 16h so Allah jaaɓi haray ɗen Thiaroye voilà avec plaisir voilà salminen Idsi iwɗo ɗo on wonɗo ka parti ensemble pour le Sénégal chargé de com Elhadji Mamadou Salif Sow ɗo DG ASP salminama moƴƴa kamɓe kadi Habibou salminama Ala Siré
donc kala wonɗo ka parti kadi tawata no yiɗi parti on jogi tagol moƴƴa kanka ɗo salmina moƴƴa salmina kadi Diouf Cheikh Diouf kanko journaliste yo men on ɗo ka Jama TV e Diouf aussi man laynuyi bu baax a baax parce que yow tamit yaa ngi def lu baax si émission yi yëpp donc merci beaucoup salminen noon kadi wano kanjan goto no haɗo Europe en tout cas mo siiwa émission o suuɓa missa julde salminen gira mattuɗe kadi salminen monsieur Ibrahima ɓoyi aussi kanko fewn ɗo mo waɗi séjour makko mo waɗi waɗgo séjour Dakar mo cité avion ɗo ko galle makko merci grand Hajjaw Soumani aussi théâtre kati Hajjaw Soumani aussi en salmini ɗum nani kanko kadi wo are mo darde émission on depuis Maris kadi o salminama eɗon andi kono mi wori noon kala fala ɗo participe d'émission on waɗi 78 116 82 38 78 116 82 38 salmina Habibatou depuis Medina Binta depuis Fas Aliou kanka ɗo salminama Missa Aliou depuis Grand Dakar kanka ɗo salminama moƴƴa salmina kadi Aïssa Lama kanka ɗo salminama moƴƴa noon depuis 27 walla ko 29 Lama aɗa salminama moƴƴa donc salminen kadi kanko Mariam kanka ɗo salminama moƴƴa e daaro kadi vidéo goto arten ka plateau men Jama TV ka émission men daroyiɗa merci beaucoup hakke kam yiɗimo so noddi lan téléphone hara la welti donc ara salmini jama fofo en accaɗe hay goto andi kono mi wolide noon tun andi ko yiɗuma kono yiɗuma ko añuma kon noon kadi na probléme ara salmini jama fop salmini en Houssayi kono mi yiri noon marché Varanka kankadi mo darde émission o fewn ɗo en tout cas en direct et puis en direct kadi kanko e Adama gore makko en salmini ɓe moƴƴa en accali hay goto acca kala fala ɗo participe de ka émission 78 watta 116 82 38 78 116 82 38 arte ka émission men ɗon andi kono mi yewtiri on tun noon en arta joni programme ji ni par ce que ɗon andi l'homme de 22 le 29 no jooɗi ɗo Amadou Badian mo addande en concert wi jani ara ko concert wangal donc ɗum ɗon andi ko o nde ñande kadi aray le 29 onon e Ousmane Paykun onon e Djiwu Sori Fatako onon e Arafat voilà kanko wo miɗo faala ay ɓe keso ɓe rawani ɓen la ni la mettitude astahfirullah wo ɓe rannimo respectude voilà ɗum aray kanko Arafat woɗi ko yimi ɗum salla jaɓi le 29 o senti ki tedduta sec onon e nouvelle génération en artay ɗum noon kadi doy donc ɗon andi no gasa peut être semaine prochain ara fuɗɗike yalde ka invité jini pour yewtugo jama on kon ɗum o woni préparation mum pour le 29 parce que c'est un seul concert en tout cas aray jama fo no doit tambitade nouvelle génération pour sa première fois concert wawɗo ni 3 artistes c'est pas facile 3 artistes c'est pas facile donc yallawlan ɗon yallawlan ɗon waɗu laato euro jam moƴƴere feƴƴa kadi euro jam moƴƴere acca 78 116 82 38 kala fara participe d'émission o sina waɗen kile pour seeɗa kono miɗo noon on yi capitaine Mamadi colonel Doumbouya capitaine Mamadi colonel Doumbouya le chef d'état chef des armées Mamadi Doumbouya donc on yi ko jamar ɗo inname non dara menen dey Mamadi Doumbouya no golude goy tali ɗum moƴƴinde ɗi ponji ɗi owditiɗi etc hari bambe to goɗɗo suusali memude ɗon pon on rond-point on déjà mo waɗi ɗon pon et puis o addoti kum jiwunɗa kadi o waɗani kum galle waɗani kum piiji fof et puis o kuno kadi Binta laali so otowal ɗum ɗon fop jama on e lando pourquoi watta débat ɗum ndi ko gonga noon goy ka moƴƴi goy fof jama waɗa débat ka boni kon kadi waɗa débat pour yo onti moƴƴi haray Allah hokku en ko moƴƴi kon acca ka boni kon acca 78 watton 116 82 38 sina ɗum ka régime aduna en clip moƴƴa par ce que ara mi holaki hande télé on jama o haray mi sikku ɗum haray tanga en woɓɓe jangon no par exemple ngulendi no tampini ɓe ara ɓe ka yaasi ɓe jooɗi ɓe alandade télé on walla ara peut être hara ko télé on goɗɗum waɗi ka saare sinon non haray jama on no concentré dargol émission o acca
addon kile pundaren kombo kado de ngadde don salminen melamani be fop de do bal non karam ko mad no waywa honde no wada piji dum ka Facebook do holla jama fi o hande menen no wori ko men suusi men ko men suusata goy voilà acca régime main adda clip goto ko nombaji fitrim Cerno Mamadou Ba l'enfant de Kona do anno fendo binet no France Cerno Mamadou no France abi fada ko no France c'est-à-dire artiste ben fof on no France voilà heddi ke menen acca jette premier auditeur wala auditrice kaligne voilà déjà wi do andi ben no fo no France fondo ko mboma men fokkiten kay nabugol États-Unis d'Amérique jedira bande yi dawirtere bay solar ala sotura inde di fe pata hinole di sedata gido yidi do kelagol o yida dunda donc dum ko mboma yimi dum nami ya fodon donc waray 78 116 82 32 Mr Alpha depuis Koloban ara en salmini mo no fewi merci Cerno Mamadou Ba waray Mr Alpha mi salminima mi wari mayide mi anda keski ko ndu wadi samiyange be ma e ma be fo mi akala e goto en salmini kadi be moto cak dogina be moto be fo en akala kadi e goto innembe doy ka laawi parce que moto gino lebude be fon do moƴƴa non parce que bela ka yanno do bela seeda ya ardo kono alhamdulillah rabbil alamin yeyde ardo few kono bayonti gewto yali ka ay duwade donc pardon yafe yandi donc aray ko du wadi en tout cas ka motoji di wadugol doyno moƴƴi parce que accident ji no heewi kono non goto anda accident ji no heewi ha yaha CTO ta ko accident wadda wallahi na hebata ka benade be wale kayasa couloir be wale nema do yewre hayna e danko ngobital be wale nema waden doyi ka laawi fodore Allah den non o tama ka danki kono waden doy ka laawi tori ko mi jeji on bebe jakartaji bebe TVS bebe c'est-à-dire kala jogido façon moto ko jogida on ti wad doy ka laawol mi tori ko mi jeji on acca jetten premier auditeur wala auditrice ka émission mi allo ok merci beaucoup ara mi salmini ma noddu don do e weltani ken fu ara en salmini jama fopuna o mao ara inshallah lan don jabi programme ji alliance de la sous-région ni ara de balde do bay do ngandi il faut que anniversaire alliance o wade anniversaire alliance o wade il faut sargal kadi notre président kadi wade il faut dum faut que programme ji alliance de la sous-région président wi belata wolu goddum go mais mi wola parce que mo copie ke wadi yandu wola noma acca jette goddo ka ligne allo allo merci beaucoup monsieur Kanga Hebulaki fi yewtu parce que a duite telema on wawe yewde watanda de ka telema wawe yewde kono fayde da wara salmini mo kanko on do don e wawal hendade salmine Basim Bari aussi salminama moƴƴa no fewi salmine wano Sira aussi kankane salminama on andi gido mako e bawma en salmini Sira Bari e monsieur Aladji Beni kankane no salmina moƴƴa salminen kala non ɓen daroma en tout cas fewndo no connectino darde émission Jama TV ka télévision mum parce que salla jaɓi ɗo gandi ala ka réseau ni ha émission on gasa après en arta ka réseau sallahu lan no jaɓi donc ɗon andi piiji bussi no woodi yi duwaɗi ɗi guine doyode mais ka émission laɓa poy enen Asi Média inchallah lendi kala men à partir de 22h émission so fayɗo par parce que si allahu lan ɗon jaɓi ara ko saison 3 woni artude ɗon andi 24 heures chrono saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 ha saison 10 no woodi awa émission laɓa poy on saison 3 ari ɗo noon avec les filles rewɓen ɗo ko rewɓe garande ɗo e nder 4-5 émission ko enen rewɓen si allah lan ɗon jaɓi par ce que rewɓen fewonɗo ko monade ko no ɓurtiya no ɓurtide trop en arta ɗum ɗon kadi sallah jaɓi ka émission men laaɓa e poy lendi aro à partir de 22h musidɓe ndaren kadi vidéo goto ka régime arden so tawi goɗɗo no ka ligne acca 78 116 82 38 allo allo geɓela en jarama koye miɗon e jang antum ala toon alhamdulillah ɗo noddam mi honto ɗo make honno min mariama wokkam no nodda wokkam ɗo
Mariam depuis Wakam. No émission on no weli de. Merci Mariam. Docteur Adon Kumpaji Jomba. Kumpaji Jomba. Yaltusan nara biɗɗo ma heɓi ka. Nene Jara quoi. Nene Jara. Ndeysaan. Mi hokkani bébé Mohamed. Asanatu. Dige Bella. Merci. Madame Mako Mariam Tokorang. Madame Drame fop mi hokkaniɓe. D'accord. Merci ɓe weɗitino ko ɗum adi law walade. Joni ka régime s'il te plaît gadna ɗon kumpaji awango kubbude téléphone on taw parce que voilà acca ndaren kumpaji arten ka plateau men hara en nennali ɗum ɗon parce que mo toriki en ko marɗen ko en hokkumo acca régime may from Wakam Nene Jomba Baba Jomba merci Mariam ko antorinomu min nima ɗo kamɓe mari kon citay tun a tori kemin hokkate heña haray en salmini jama on fop wona o ma o en tout cas kumpaji kamɓe kadi ko artiste ɓe vraiment courage ɓe engagé ɓe kadi e côté musique urbaine surtout ma kanko Dramé et Mr Ibou voilà et compagnateur maɓɓe ɓe fof en souhaite ɓe bon sens côté musique ko ɓe woni wadde kon donc Allah ɓe ɓressit mo moƴƴa parce que ko yimɓe ɓe anda en tout cas doit ɓe soutenir de partout côté ji ɗin donc en salmini e moƴƴa en accala e goto si ɗon feƴƴi ɗon andi ko numéro no noon kala falaɗo participe d' émission on 78 watta 116 82 38 ko ɗon samda séréji ɗin fof mi accala e goto sina accuɗo hoore mo wano séré Madina Hulari depuis Grand Dakar merci beaucoup Ramatoulaye Sarane salmini wano kanko Nafisatou en salmini wano kankadi Grand Abdoul Bambara président mouvement solidarité acca ƴette goɗɗo ka leyni assalamu aleykum allo merci beaucoup yandi aray kala falaɗo men yewta aɗa wiide téléphone seeɗa wawi yewtude salminen wala Grand Abdoul Bambara kono mi wiri noon ka mouvement solidarité monsieur Kouyaté depuis Fass salminama salminen Bafodé acca ƴette goɗɗo ka ligne 78 116 82 38 allo on jarama jay jan ɗanoddami on to ɗayne honno ko Aziz welata ko Wakam woni Aziz depuis Wakam la heɗima ko ɗum falla Aziz ko musique mboma mi faala musique mboma ka joni Aziz mi hokka ema mboma nan jarama merci beaucoup Aziz depuis Wakam merci 78 116 82 38 mboma wendu wonɗen e arde ndara joni parce que Aziz wo kanko mboma o yiɗi sa yiɗi mboma tum mami hokkama mo 88 surtout ma wonɗo ka régime on kayno yiɗi ha e mboma tore ara en salmini jama on fof en salmini kay fanci e mboma ɓen par ce que ngal ko waɗi Sénégal e Gambie kon o wi wallahi Azim mi hewti mbaɗa vidéo mi andina jama on ko homɓe woni promoteur e ko honto kadi artijo dowa yawde o heɓa image labaɗo il faut que jama on anda ɗum ɗon parce que grand théâtre c'est pas non grand théâtre ko salle mo si tawi tun artijo no wawi juuɗe en tout cas tawa ko salle artiste surtout ma musique men on ko ɗum waɗi hay fewɗo e directeur on no welti no concert o yaari noon ƴette goɗɗo ka ligne arten ka musique ma okkemo Aziz allo cawaɗa e jang allo DJ Bella on jarama hiɗa e jan no marsude nala toon ɓen ton ɓe jan alhamdulillah ko on ɓeɗo noddami on to ko min Aissatou Diallo depuis Pardois Aissatou Diallo Pardois waaw Aissatou Diallo ɗa naade télé on ka ma en daade moƴƴano mbiɗa weltani o moƴƴa fotona seeɗa merci Aissatou Diallo depuis Pardois ko no fallami waɗane morceau mo fala clip o mo fallami waɗane Aissatou ko clip o mo fallami waɗane ɗo wannala ɗon ɗen sayfon Aissatou a torota goɗɗo goo sayfon feƴƴi joni awa waɗe boma wendo boma ka donc sayfon e boma fewnɗo no moƴƴi e mum waɗe ɗon ɗen mbiɗa falami weltani o moƴƴana seeɗa Aissatou ko honto e kamen Mali honto e Mali Mali centre ne
awa min ko mataka o nani awa jarama albarka merci beaucoup merci beaucoup fimon ko dow merci donc 78 116 82 38 Aziz et Aïssatou kamɓe jeeyi mboma régime wota fijiri ɗon may tout depuis par doigt Aziz depuis Wakam kamɓe tori noon mboma bari ƴette goɗɗo ka ligne allo merci har sayasi on bippali dey taw bippu yandi ɓayna yette sooɓe donc Aïssatou depuis par doigt ɗade télé moƴƴa salminima mi salmini fayma ɓe ɓeɗa doen fof ɓe maali ɓen fof acca ƴette goɗɗo ka ligne merci beaucoup waray kala fala noddelan a wala 78 116 82 38 82 38 sa waɗi 78 116 82 38 acca émission ko hirande kabar niɓɓita no welita ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama donc a faljo ok merci aray merci beaucoup torinoɓe sonjini fo wara ƴette kadi goɗɗo ka ligne allo on jarama ino e jam jamtuminalaje hiɗa noddanmi hontoɗa make honno ko Amadou mi makete Amadou depuis West Foire Amadou kono télé no laabi West Foire kam mon ton moƴƴa noon merci beaucoup Jama TV ko fimon woli ko dédicace falaɗa ko tati tabbi ka o innata ɗon go'o ko gotte ɗiɗi ko gotte kadi tati ko gotte régime anani ɗum ɗon ɗaw kam hombo yombo haray lan hiro on ɗon fof ɗano wonɓe Jama TV ɓe on jarama yettiga moƴƴo merci Amadou depuis West Foire merci beaucoup acca merci o yi télévision on no partout nder Sénégal ɓe mburu ɓen salminama ñanden ɓe tumɓe Thiès mewɗe ceyri min écran kam woni ka télé Jama TV min ni awayi wallahi donc e jam ɓeni donc c'est ça télévision on merci PDG ɗum ɗon c'est à remercier vraiment parce que pijigo no woodi aray ko effort PDG on en tout cas mo wakkili pour tasugol télé mo kala ndara télévision Jama TV on donc an noon bientôt Jama TV suuma yaroɗo o ɓay 2 ans so Allah jaɓi il faut min prépare e ngal ka sabro suuma e min prépare anniversaire Jama TV on ƴette goɗɗo ka ligne allo on jarama ino e jam allo oui ça va alhamdulillah no muña ɗo noddame honto ɗo make honno Alpha Oumar Diallo ɓen noto menen Grayof Diallo Alpha Oumar depuis Grayof ɗoni foni ɗomi jam alhamdulillah Alpha Oumar machallah imose mo no foti de merci beaucoup Alpha Oumar onon gonɗo ko min min ko Pita Dongol Touma kaɓe wiyata Geme ɗon hoɗo gon no wiye Jooli way onon ko kambaya beeli o gana inde beeli miɗo andi beeli joma télé on komo beeli hay jogiiɗo télé on komo beeli jooɗi takko an ɗo o tawa DTM mi faala quoi DTM hombo e majji titi rombo oyin ko mi jogala mi ɗon mi leyɗuma quoi addu ngala jogo ngala ok ala problème min jeeya ko beeli men jeeya mi salminiɓe kambayaɓe fof beeli ha yewto e delbi aɓe sara sen aɓe siraya ok ala ko ɗiɗi o keso makko omoɗo ani wonde wonni ko ala ko awi de kere hawri anɗo toon kadi awi de beeri no awi keɗɗa wiide mi anda kamum armi hukki ɗo ganda toon jayi ɗo ɓurla andu ko toon sa min si tawi mi yeehi kambaya ala andi ke marque combo wiyete DJ Bella mo andi kanko combo en temi yaw ɗum kambaya ka marque wiya ko DJ Bella jooɗi mi faala yiiɗo yettoma ok ala problème joni tawde mi yo tomelan to ha yiide inchallah merci beaucoup nan ok ala problème DTM on faala on quoi DTM d'accord
Acha 23h 4 minutes 78 116 82 38 ara tatati atta tolede to avanti tem en jonnay be tori do tatati on morso makko parce do ngandi kanko mo Grand Yoff kanko West Foire voilà kanko tori tata do go ko didi ko ngote régime sa wadi pré addanan tati ka tigi pay ko ngon kadi fewondo masallah acha c'est beaucoup tati l'enfant de l'abbé l'enfant de la Guinée menan do andi ko labbe o jibina o jandi donc andi tati kadi jaar makko musuno trop kono ko Allah wallata fewndo hande ko avion o yata ko avion o arta donc ka hammi wara himo garda do ande fodore mi wala ni ongo minni fodore taway goddo ka danki jama si ko sama kara wakkilare okkata si wakkilare no okkayno arayno en foppo ko milliardaire be kono si Allah fodima hunde quel que soit alpha ko piu ngokkunni tum wadata Allah okkore ko foduma ko sabu tati so ndari no ardi ha han weta ngo hande ni mi sikki ko morso goddo do o morso alpha ya dara wonno jemmintinde o yenni jama jeddu wadi ka Facebook ka TikTok tout ça tayon ça déjà TikTok ay duda jama wadi donc Instagram ka partout ande il est devenu star de wadi star jo mola nado acca jette goddo ka ligne allo voilà hando woni star jo mola nado ener artiste be guinéen be tati awolande go wona dido me tata bo mawa tati excusez-moi donc aray ko weltanagol artiste be encourage be kadi parce que ça me wala DJ Diallo passage salmenen DJ Abdel aussi DJ Junior AMD DJ Yaya DJ Boss donc tout le monde tout le DJ salmenen akala goto salminen lo kindo président Chamala Bari Bantingel président alliance de la sous-région en salmini mo jette kadi goddo ka ligne allo sabada jang donc staytu nga fala ya yewto porte téléphone téléma on seda wona à côté hara ala nande kam wota ko télé cina réponday e wata famode de 78 116 82 38 la jodi ko fimo joini mi kay mission do donc acha yette goddo ka ligne kadi allo sabada jang ganta alhamdulillah no walde alhamdulillah no damme on dayne honno merci beaucoup en sami be ngorbe fokadi wonbe darde émission on salla jabi do gandi min non piji buy no fokkiti après jama ye image di ye piji di fo passaray alliance de la sous-région no teddi jama fo piji di fop no tori kadi on hunde wote wona nene goto baba goto e wonen hunde wote nangen kadi pihu goto acca yette goddo kali allo merci beaucoup toujours tal si tawi tun on woni ka bruit woni walla on woni takko télé mo ngabiti ko yeyla nanon lanka télé mo non ko yo hi'an ka télé nanon lanka téléphone donc pulal mi yewton haray den heddori seeda minutaji seedaji mais kon hatta ken tori do ditem passé ko sabu dum o yekiti téléphone makko on noddi ko fi o kemorso régime si ditem wadi petum harami nyawlaki si mi yalti kay émission ga artana ditem s'il te plaît be on don on daramo o welto pour kadi encourage gol heddi ben kadi acca daren ditem ko dernier clip makko ni jogito dalan lunno dalan fijiralan makala gido mum ara hersirali surtout ma se tumbi ara wetani ke makala gido mum ara ko do wonde nge wayno dirde no andi yere men de yoni inshallah lan no jabi lendi inshallah mere wadno 100% ambiance 14h30 15h30 lendi inshallah ngando wayri ndar démission mon dar e hotre Foutan mais lundi 22h onon e asi media e DJ Bella Joli do e labay poy kay mission men e ndara gadi se bay debbo go kadi ko tawtamo wona rewbe do gorko goto ndare non ko honno be walori de nyande ko don ando ton fu ko labbinte ko fu labbina e jang inshallah e lendi merci en salmini jama foppo no be darde ben e noddube ben e ronku ben kadi hendarde ben fo en salmini dum moƴƴa wona ko feewi en tout cas ide weltondirani ka émission men daaro yida tous les jeudis 22h
23h. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Et merci Kadi. Vraiment. Et oui, Allah faut voir le Ejang, fina Ejang. Ciao, Inch'Allah. Merci.